page 310 et 311 ka Tafsir al Quran de Surah 19. Rabbus samawati kankon jeeɗo kammuli ɗin wal ardi e leydi ndi wama baynama konkon hakkunde majji fa'buduhu rewmo wastabir tabita e rew li ibadati e rewgol mo hal ta'lamu lahu tawsiɗa andani mo samiyan tokora o wa yaqulu insan neɗɗo hino wiya aida ma mitto yusmi mayi la sawfa ukhraju araymi yaltintine hayyan komi wuruɗo awala yadhkuru al insana yo neɗɗo ala mijitade anna men khalaqnahu min tagino min qabilu ko adi walam yaku hari ola taki shay'an hay hunde fa rabbika mi wondiri jomi ala nahshurannahum min mu'bindiroyebe washayatin e shaytanuji din thumma la nuhdirannahum refti men tawnaydi hawla jahannama e bangayta jahannama jithiyan harako di jikkidi ثم لننزع أن رفت من صرت من كل شيئة إمرد كلا غرول أيهم كهم وما بأشد بريستود على الرحمن يجونغو الله إتيان توني تقول من أدوه غاد بين دون كيد ثم لنحن رفتكم من كدي عالم بوري أندو بالذين بين هم بكانيون أولى بها بور بهندو دي تنجن سليان سمغول وإن منكم على إمودون إلا واردوا سونا جلائي جهنم هوري كان دولاتك على ربك كجوم حتى من كنياوري كو مقضيا نياوانك ثم ننجي رفت من دند الذين بين اتقوه بألا ونظر الظالمين من أكتونيو بين فيها كندريت تنجيثيا حركو بجيكيبه كوينانو يتسوننو وإذا تتلى استيوني جنغام عليهم إدو مأب آياتنا آيجامن دم بينات بانجناد قال الذين ويأبين كفروا يدب إلي الذين ونندبين آمنوا قم دمب أي الفريقين هركم بي في الدجرين دي خير بوري مؤجد مقاما نيبيرد واسن بوري لبيد نديا باتورد وكم أهلكنا كجلون كمن هلك قبل مكادتيب من قرن إمر دي جريل هم هركو دين أحسن بوري لبيد أثاثا ميرانجي ورئيان إبه قل ويو man kana kala latiɗo fi dalalati e nder majjere nde falyamdudu lahu rrahman yo Allah jooma yurmede on ɓeydamo maddan e ɓeydugol majjere nde hatta idha rawasi ɓe yima yoduna ko ɓe fodako immal adaba amma lette ɗen wa imma sa'at amma dargal ngal fasayalamun aray ɓe anda man huwa sharrun kombo ɓuri bonde makana nokku wawdu afo jundan ɓuri lo'ude kunu ويزيد الله الله بيدنا الذين اهتدوا في هدى بيوال والباقيات الصالحات كم جهد خير أول موجود عند ربك أنك كجوم ثوابا براجي وخير أول موجود مردا رتور ويلتين أفرأيت أيال الذي أو كفر يدل بآياتنا آية جامن ده وقال ولا أوتينا والله مما أكتتم مالا جودي وولدا إبئ أطلع الغيبة yo yellitike woni ko wirni kon am ittakhadha ka jogitike inda rahmani ka Allah ahadan ahadi kalla yo accunani yo accu sanaktubu aray men winda ma yaqul kon wolde ko wada muddu lahu men beydana mo min al adab imorde lette de maddan e beydugol wa narisu meronina mo ma yaqul ko wolde kon wa yatina ara men kadi fardan hara ko weddido wattakhadhu be jogitike min dunillahi ko hewta alla alihata rewetedi liyakunu lam fiyo dilatano be izzante dungal kalla be feni na ɗin heɓorto teddungal sekfuruna arayɗi yedda tode nabi ibadatim dewal ko ɗi rewa kon wa yakununa alayhim ɗi laato e dow maɓɓe diddan ko ɗi kontor maɓɓe alam tara yaali anna menen arsalna men wurti men neli ash-shayatina shaytanuji ɗi alal kafirina heferaɓɓen tawzum hiɗi dillina ɓe azzan e dillingol fala tajal wata waɗa alayhim e dow maɓɓe fala ta'ajal akan wata hawju alayhim e dow maɓɓe innama na'uddu lahum andu meɗen kontande ɓe addan e kontugol ñallal ñande timmi wo men regilay yawma nahshurul muttaqin ñande men moɓoy huloɓe Allah ɓe ila rahman faade kalla jeeɗo yurmede o wafdan har ko ɓe koneli wana suqul mujrimina men sogga bomɓe ɓe ila jahannama faade kayte jahannama wirdan har ko ɓe joloyoɓe la yamlikuna shafa'a ɓe jogaki tefore nden illa man ittakhadha sona on jogitiɗo indana ka amen inda rahmani ka Allah jeeɗo yurmede nden ahadan ahadi wa galɓe we ittakhadha al-rahman he Allah jooma yurmede on jogitike waladan ɓiɗɗo alagad jittum gomɗi on addi shay'an hunde iddan hulɓininde ndaare de ƴeeɗen ɗe mara tokoragoy iddan haddan wuddan liddan fardan mante ɗe moƴƴa iddan hulɓininde takadu samata kamuli ɗi ɓiya tafattornade ɗi feccoto minhu immorde e ngol konngol wa tanshaqqul ardu leydi ndin eɓɓinde ɗi sekoto wa takhirul jibalu pelle ɗen eɓɓinde ɗe suyata haddan e muncagol anda li rahman fi ɓay ɓe noddani Allah waladan ɓiɗɗo wa ma yambaghi hanana li rahmani wonande Allah yattakhidande o jogitoto waladan ɓiɗɗo in skoni kullu ala hay e hunde
in kullu ala hay e hunde man fi samati ɓe on ɓe ka kammule wal arde ka leydi illa ati rahmani sowona aray Allah abudan ara ko maccuɗo lagad ahsahum gomɗi noon Allah kontiɓe wa addahum o kontiɓe addan e kontugol wa kullum